Assalamu alaikum hurmatly Nokat Xabar 24 kanal katılımcıları. Bugungi kunga 1 fevral 2023-yılı biz 3-cü günü Nokat şahriga keldik. Bizden alsaylar başımıza bugün qanday qaldı ekan kurslar Muhammed Alvarez. Şonu bilen birge barımızdır atınçılık amançılık qalbayız. Bizden alıstabаңыздар. Ketті ғана банкты жана көрсөз. Hurmatly tuğanlar, qarаңыздар. Kompaniya banka keldik. Birinci reç 86 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm 90 tiyin euro, 1 so'm 22,5 tiyin rubl ekan. Hurmatly tuğanlar, rubl sal tushib ketdi. Hurmatly tuğanlar, qarаңыздар. Az boshqa bank qaraz, boshqa bankda qancha ekan shol joyni ko'rishamiz. Hurmatly tuğanlar, az biz Bakay banka keldik. Bakay bankda 86 so'm 20 tiyin dollar, 90 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 22,5 tiyin rubl ekan. Hurmatly tuğanlar, qarаңыздар. Hurmatly tuğanlar, az Kapital banka keldik. Kapital bankda 86 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 25,5 tiyin ekan. Hurmatly tuğanlar, qarаңыздар. 1 so'm 22,5 tiyin ekan rubl. Hurmatly tuğanlar, bu жерде sal arzon ekan, qarаңыздар. 1,22 ekan bu жерде, 1,22 ekan. Rubl dolar 86 so'm, euro 90 so'm 80 tiyin ekan, qarаңыздар. Hurmatly tuğanlar, valyutani qarаңыздар. Valyutada 1 so'm 22 tiyin ekan. O'zbekiston 0,75 tiyin ekan, qarаңыздар. Baytushim bank bilan Eko-Islom bank birde ekan, qarаңыздар. Hurmatly tuğanlar. Finka banka keldik. Finka bankda 86 so'm 20 tiyin dollar, 90 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 22,5 tiyin rubl ekan. Hurmatly tuğanlar. Hurmatly tuğanlar, şu Nokat Xabar 24 kanal sizlerle qo'shib, 1 fevralda kursimiz аяқтады. Abetten keyin daha ko'tarilib qolishi mumkin bo'lsa tortamiz. Bo'lsa ertaga 2 fevral kuni ko'rishamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.